Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Бүгін сіздерге туғандар 10 февраль суббота Жалават мал базарынан озына реалдуу бааларын көрсөтүп беребиз сіздерге. Шундай кылып торпоктор. Сіздер биз менен болуп, лайк кнопкасын басып туруңуздар туғандар. Биз муну сурайлы. Мындай жетим. Канча болду ака торпок? 19 000 сом. Chevrolet окшойт а пародасы? Швейцарский ошо. 19 000 сом болуп туғандар. Лайктарды обязательно басабыз. Ака канча болду? 45 000 сом. Сизегече брат? 45 болуп тур, 45 000 сомдон болуп тур туғандар. Каналга подписаться кылып, коебуз. Биз анда баштап сурап бере берели. Реалдуу бааларын. Катталып коебуз туғандар, биз 10 000 адамдар катталбай көрдүк. Ака канча болду? 76 000 сом. Кысыра мала? 76 000 сом болуп туғандар. Ол жерде мына Герефорд экен. Биринчиси. Канчадан болду кам букалар? А? Тартың брат, тартың. Канча дейсин? 110 000 сом болуп тур, 55тен болуп тур. Ошол букалар 1,5 шар. Ол жерде ака канча болду чоңу? 118 000 сом мына туғандар, 2,5 жашарлар ушу. Алейкум ассалам. Şu лайктарды басып туруңуздар туғандар. Мына жерде сааны экен. Канча болду ка? Канчадан болду? Уга канча болду? 115. Баласы эркек экен мына саан. Ака бука канча болду бука? 55 000 сом болуптур. 115 000. Бу 55 000 а болду ала. İçkeride потому что алып сатарларда сені өйді болот туғандар. Бұл жерде реалдуу баалары. Канча болду? Кыргызча сүйлөп койду, друг. 75 000 сом болупту. Орус экен, орусча сүйлөйүн деп койсом, кыргызча сүйлөп койду. Канча болду ка? 80 000 дейт. Уйлар. Канча болду? Туған. Акчасы канча болду? 93 000 болду эркек торпогу менен. Эркек торпогу менен. Ака, биринчи туган окшойт а? Экинчи баласы. Экинчи баласына сааны эркек. Мына кара торпогу окшойт а? Кара торпогу. 85 000. Канча болду туган бука? 90 болду. 100 000 дейби. Укпай калдым тугандар. Лайктарды басып турабыз. Көрүп турам. Баарыңыздар баспай көрүңүздөр. Подписаться менен чогуу. Ургачы. Өтө багылган торпоктор экен. Канча болду досум? Ака канча болду? 37-47 болупту. Ургачы ака? Канча сом болду ака? 10 экөө менби? Экөө 54,5 000 болупту. Мына менен тугандар. Богурсак кел укам. Борсок укам канча болду? Канча? 90-га берип едиңби? Мына борсок шундай дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар. Мындан бир нече күн мурун сиздерден ушу баламдын чет өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 000 сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз, ошондуктан жетпеген жагында да бир аз жардам кылып койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 000 акча каражаты керектөлүүдө мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Жерде Эмбанк бар, кымбат деп чыгат. Ошодо о деңги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Ушу баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Берген садакаңыздарга бизге канча берген болсоңуздар, Аллах таалам сиздерге 1000 эселеп берсин. 48 000 сом болуп тур ошол. Канча болду бука? 88 000 дейт. Ол жерде саны екен. Торпоқ еркек bu kam? Aka, qancha oldu aka?
Qancha qildi? 91 deydi. Ne oldu жерде? Qancha oldu tuğan? 28'den bo'lib tur, urg'ach. Torpoqtor. 28 ming so'mdan. Qancha bo'ldi aka? Satılıp tur bu. Allah buqa. Bugün yaxşı bo'ldi tuğanlar. Sağın uylar men erkek torpoqtor yaxşı tartdi. Qancha oldu? 44 ming so'm bo'ldi. 44 ming so'm deydi shuni. Qancha bo'ldi aka? Qancha bo'ldi o'zim? 15? 15 ming so'm bo'ldi shu torpoq, urg'ach ekan. Shu qarindoshimiz kelib, kunda shundayda yozar tuğanlar. Yaxshi ulvoy qiladi. Qancha bo'ldi aka? 110 bo'ldi. Eje qancha bo'ldi u? 80 bo'ldi turibdi u. Bolasmen 0 desa 110. Zo'rava. Torpoq erkak burg'achi aka. Torpoq erkak burg'achi. Erkek torpoq men. Buna kana torpoq. Ha, bo'ldi. Ukam uy bo'z bu. Qancha bo'ldi? Ha? Hakem aldı toka dikti otam. Hakem aldı toka dikti otam deydi. Yaxshi. Aka uy qancha oldu uy? Qancha? 55 ming so'm bo'ldi. Sizlargacha brat, buqa. 130 ming so'm. Tut, alındı. Qanchadan bo'ldi tuğan? 50 dan deydi. Qanchadan bo'ldi tuğan buqalar? 175 deydi. Eko, onu qaramayın. Qancha bo'ldi ava uy? 105. Zo'r. Qancha bo'ldi tuğan torpoqtor erkek? 52'den düştü. 52'den düştü ha. Zo'r. 52 mingdan. 52 mingdan bo'libdir. Qancha bo'ldi tuğan torpoq? Qancha yenesi men? 102. 102 deydi tuğanlar. Qattiq baqirdim bunday bağlab layıklar men. Qancha bo'ldi aka buqa? Qancha bo'ldi ukam? 35 ming so'm bo'lib turibdi kichkina. Bozor xabar uka. Qancha oldu aka? Qancha? 180 bo'lib turibdi eko. Tuğanlar. Realdu balalar sizler üçün uzaqroq tartamiz. Sizler xat olib qo'yingizlar, bo'lgan inshaalloh. Qancha bo'ldi aka? 55-56. 55-56 bo'lib tur eko. Ben bir qarab qo'y bu. Aka qancha oldi uy? 55? 54 ming. Buqalar qanchadan bo'ldi do'stim? Qanchadan bo'ldi? 57 ming so'mdan bo'lib tur. Buna tuğanlar. Просто negizi bu ne жерде tilemchilik emetkenler, şu bol boyutta tuğanlar, el bütün Özbek, Kırgız var yok görüyordu. Adamlar ham. Qanchadan bo'ldi tuğan qunasınlar? 50'den deydi. Şunday. Neme bo'ladi tuğanlar? Qo'ldan kelishincha sizlarga tartib berdi tuğanlar. Nonday jugon alam desengler, ava bar u dag'an. Var uyda. Qaralmanın jugoni deydi shundaylar. Nomeringiz ayting ava. Chala berasiz. 501 menen 23 04 11. 23 04 11 ha. Buna jugonlar bo'yicha chala berasinglar. Ular zo'r jugonlar ekan bunlar. Aqchasini shu. Qancha bo'ldi aka uylar? 165. Buna baldarım yana. 165 bo'lib tur. Qancha oldu do'stim? 21,5 dan urg'ach turpoq qo'yganlar. Qancha bo'ldi? Bir aytib qo'yinglar. 64. Bo'z bu.
Kısır деп satты, бірақ боз оқшайды, құрсағы бар екен. 64. Қанша болды досым? Қанша қылышты? Сұрап алып тұрмын мынау. Ойды баласы менен екен. Урғач екен баласы. Шундай туғандар, реалды бала.